Karbi Anglong Tv9 News kena arado ana phasame kardom pipa 0.1 kardom. Pini prime time berta thamtang nilimen mirdam phangsupi. Tangte berta thepi berta anton pen arju panisene. Abarim XCM KAC returning tia hem duwar bagri press club abitung atum pelam thekar judam jia phan ke palidam. Lakhain ko retrok duwar bagri constituency ke parodai thor police station ang kangarlo rombongkhat abarim XCM KAC returning ti mithanga hemat te bihek pen kidowek amhang ke thega dimalong an duwar bagri press club atum pen em kidoboma hut diklem kidam pona puthak ang ton pen kachini jia phan umri palidam. Bangso hut kaching thura muanat aputhak the simet abarim XEM returning tia hin pen nang than pachini dum athayalang education EM ke cholong lake ningkan hini rachiklo jonni ansi emlong chot lapen PWD EM ke klem lata ningkan isi rachiklo jon pian chot bu nangchi thandu tangte bangsong bong pen kaching thura muanat mate development sitame thek an ladak duar bagri constituency long duar pen Chinglok College, Harlongbi Bilongbi College, Daithor Models Government College, Daithor Higher Secondary College, Model Girls Hostel Piponlonglo, Amparta Model School, Daihori Model Hospital School, Bandariwal, Duan Sitame, Klemponlonglo, Ache Ladak Duar Bagri along RCC Bridge Pistame, Klemponlonglo. Pima Polete Abarim XEM returning to Pen Peranke Teno ke Pachini Mate Kilhan Pona Tenke, Hula saw Hood Pen non sick, Ching Tura Moana, Sitame. Kideng pondo pik uta perangke theno ninje pachini pontu athe ong dung arada tum jasemet abarim XEM returning to klem pon asaya mo ansi jasemet non putaki ong pusi rada tum pen ta jongpon lapen hawa rada tum ai hin pen pusi teme kachuru teme abarim XEM returning to aphan sini githido pima hala EM klem boma hot kaching thura mo ana chitame semet ki ong pusi hawa rada tumpen ningjepon amparta isi article 2448 chitame congress sarkar nang chari long no pulote Rahul Gandhi pen nangche chakpon lo आखिरी बात जो हमारे हिल ट्राइब्स के लोग हैं बीजेपी आप पर भी आक्रमण कर रही है आर्टिकल 244A को वो स्क्रैप करना चाहते हैं हम आर्टिकल 244A को इंप्लीमेंट करके आपको देंगे भाई और बहनों इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को महाजोत को पूरा आप समर्थन दीजिए भारी बहुमत से जिताइए और जो हम आपके लिए करना चाहते हैं 5 गारंटीज वो हम करके दिखाएंगे धन्यवाद Bangso article 244A aputhak same puta rangke chino klar dakpen XEM ratani ti pen klar dakpen bangso puthak yin chak tanglo pusi News report Karbi Anglong Tv9 News je Karbi Anglong arat tame oton maste dangi pusi meghaloi phangi pihutsi halake 244 lo non by to phangi 244A provision ke nangi pilu moani sinangi puge congress tum ki bitikang provision se pini ani ta notin na me hangjo lo hang bom lo congress tum nang po non ki pu bom lo hala so hut bange piloma Rajnath Singh lai tum je Amit Shah la pe modi tumang no banke hala Rajnath Singh nije tikang dia pitame no phigin dia hedan la sila dakalam dan nahi banke lai no na phija ko ang ki pi anda me hedi 244A provision ki pi pen dang lo la pen to 6 schedule puna MOU long stame histor kya hose chitok lo MOS 1 hose tame non turun go sar hose chitok lo la pen MOS 2 chitok te plan stame kenel de tum phang ki ching ki nai mon sa nang ni putame congress tum si ke plan kyang Nasi non stame lang chak banke Rahul Gandhi stame je lang prime minister candidate lo in future dame je moani si jitu la so autonomous state lang stame 244 lang stame ke lang par sikpo la pen lang pakasi la so pot study popu alang inji alo ta BJP atum ke no na pike 10 bosor la alam chakpi pap ke stame bini ani tame la so alam papia ye ninja ye batak si alam ma ke tangda Dipuarong supilong kachikoy no rong mirdan bidiaram rong hanga rong along rong asarapu kibak Lason sija konga chikloni phai inko runner cap surihini ra inko rapli phom kuruar ni dipuarong supia dungki do rong mirdan bidiaram rong hanga rong asarapu kibak
lapen riso basa lapen rong arphirangke arpu kache bak along ason alam chithan pon lapen arpu endet pen kuson si rong rup kache lang thekjima lape labang so jai megalong pinang an arong kambara pen chenglok arpu kido mate rong arada tum kido an chitong dun pen isi ningarong arani lopusi rong arada tum chidon sar pen ningarong chipi totang te rong asar pen lam kithan le arjupon iksine Dipu pen rukasan rongpar Karbi Anglong Tv9 News Lasi pini lada dipu rong merdan along program mate amai TV nang pok athela bangke ilitum sokar biatum karbia thai ke non pen pina pen gali ho bang rukasen pinchong pinthi harbamon rukasen akai pen bang e sar ke bar ma sar ke chu lar ke chu pulo tangte e man ke hang peng ke hang aron du kok ba tangte sar ke bar lar ke bar su ke ke thoning ni thon labang so aron tang bang ko pensi bang ke bidika labang so si pini alangli bidaram ronghang alangli apun ke chok acha ke chok ari ase ke chok lasi richo kithi atheng lo pusi sar kreni pen invite pet si alang lifan sar ini bat pon lo lasi ilitum Lakhain ko rapti Diopani constituency ang kangalo ongdung PMAY hem so kikim pia tumpen patang pipidet Lason si Lakhain ko rapti Diopani constituency ke parukpon Diopani mathuram terang arong along ningkani siso se kikim pon PMAY hem so non puan ta patang pipon pidet Naso jograda tum birta chitay long an ningkang samsi alam te kachipaklang pon rinti Lapen birta kilong pon atengke mathuram terang arong along Kumplikep so se hem so do pusi hadagarat tumpen birta longpon lapen la so hem ki kimpon along contractor atumamen kiklang pon lagi sivoram rongpi lapen modon teron puhenlo alang le tum ki kimpon hem so non puan ta tingki pipe lapen arpong kangrai amparta ing hap ka bihai hui si non puan ta in ton plenglo lapen ongdong hem so aloke hen phirui kacho emea dimta dolo lapen ongdong hem along ke Kang ram habit ason anta himanta dulu. Bonda kaciklem pon jia panon puanta lamthi chithan pon pilan. Utarada tumpen lamthi longpon. Labelabang so berta kirib dambo malong hala daga rong asar akahai manap tirang ta me thanga rong along kimisen jia pan kamatha pen nang chi humri nang chi langdu. Ampar ta alang likena jok sitame bang so kama bang ning samung e pusi ning chi pon chiplo. Lapen ampar ta rong asar ke hai manap tirang pen kaning chi pon tuat tengke non ki do boma sorkara tungki pu parivartan pu alam the mana bangki khali bartan pinaklo puta alang pen ning chi pon. Lapen puchot alang likanin je pontu lake Diopani mathuram terang arong alongta ladak loker MSC kai Sorban Kumar Telenga alang lisitame nangka humri ki bang pen kupia ki sung sirat tum kaching tang bomma pu pirta nang envek nang ji lapen to work ki meme pin pen ajok loka charlia sumar ampar takache lenga anatumta kasik sak thitan khangjang lo budak lardak pen ning je pon lapen jasemet non kitang te hem so kido anstame non achiklo chikloi jonjoni angbong jongsi chiklem pen chipatang te bolute ni li ronga sarpen aprek asayang deng sitame deng ponthunang kok si birta chataya longpen contractor atuma phan klar dak pen kachini tang tang ton pen pinia birta langponik sine borjan pen hempuindi Karbi Anglong Tv9 News Lang lo, dak itu makam terang orang 1952 ni kan dak establish bons tamil dak government pen ini tunga pan thang na rakirap awi lake kaduk awe thekdam long lo ti than lap te mekri jangring ason si mandat lasi ladak bangke maduram terang forest village usidak amenta dolo si bon si tame pinang ana sorkar chelar dera phis tame ladak bangke sorkar pen thang na rakirap awi non jungjung na le tumi wang lo je ladak hemsu ke tangte pu abirta long lo ahok lage tangte
hemso ke kim lo bonsu tame completely patangte a poisa ta olai lab lo lapu sini ta ronga sorpen bil talong poisa ka olai khud bangke la contractor atun bangke a hem dam benglong dunpo hala dak pen masi poisa ta endung det lapu si bil ta kelong lapulo tangte BJP sarkar tum poriborton po alam thek en pon ke dake khali borton si mandet po lasi non la contractor dak ni tumarong phanchole ni lipudam delo all kar binglong kang pas ni lipudam po jela bosona hem so tangte nan mane hem litrine hem tangte mane hem la tuwar tangte tang hola putangte pu development hin ki klem do bot tangte do pulu tangte la hai ki klem atum phan jungjung ni rong atum han si pu po ni rong along ki klem la hem so ki klem atum bang ko pilo muni da phan mate me thang jungjung arong phan ka jin so aning awema lalu ni isi karjupon kang tungge la pende la dagarong bangke kisung ke boy ke 1952 pen non 2024 nang pling tang lo 72 years pling rang lo sitame la dak bangke hemsota chitang la lelang non anta litrine hemma chitang la lelang kijuna langta ave to war ke lage chipu de cho to war si mandelo non la pulotang dak loke charli osmart da sung piglo ke dua hema we hala apia potumbal osmar han lotang pa charli poma hemtong chikim po jo osmar Nanti pini aberta ke lang sikan ton pondok domi thang me kardong.